tahun semaha. Salamata na sombang kapia su monara tatahunan di naung su kanal YouTube YKB Berang Sangiha. Mengarimona ikite dumaringi ha henge tangumawu mahi ikite me karyo maneng. Oruata yamang makawasa duata makendaga supobawiyahi kami. Surarungkeng arengu mabung kami Yesus Kristus, ikami melehengkeu daralo tatarima kasih. Batu uka kendagu mang tatape ke kapendangeng tu tatanung pobawiyahi kami mga elango. Seora seini saukapiyai kami dumaringi he barong henge tangu. Aramate pedararingi kami mawu, aramate elango takadeakengu henge tangini. Mambeng kanangi kami mariadi sansahe supobawiyahi kami melo-melo. Surarungu arengu mawung kami Yesus Kristus ikami magakaryo maneng sikau oruata yamang susorga. Amin. Iya mawu naluntingi he dingango nandolo he. Nirasaga bobukau darolohang pasal kapitune ayete katelumpurone sarang katelumpuropae. Tumangunase peding bawera su buka urarolohang pasal kapitune ayete katelumpuropae kerei bawarone. Iae neteng katentung. Iae sarung mendolohi kau. Mangana usembau ika kendaga surarungu arengu mawung kite Yesus Kristus. Tingihu mawu ruata, kere ni sahiding mengangincil i Lukas, su ayat ini kai bawoge si Musa. Mahie, ikau taku irolohe. Duatan nendolohi Musa baugu meliwir umate. Bo upe tatahamawuang suwentanang Misir. Tuhue i Lukas nebekeng kaselahu karadiahang ngi Musa su kawanuang Israel. KTW Israel tawe nenarima dingangu tawe timuhu. Ayat 35 sarang 30 masa sahidi ini. Duatan nendolohi Musa barinewe sarang tampa matawera baugu metengka senang. Mangana usembau ika kendaga surarungu arengu mawung kite Yesus Kristus. Hundugu pe sasamara ipero dingangu darolohe. Suwerang Latin darolohe utekai misi, misa, misio. Darolohang surarungu mangarene nitani kai taumatan ni rolohe baugu monara nitantu su tampae. Arawe parenta supatiku kebi taumatang sahani ni rolohe baugu makoa sahiding kapapiang banua. Supamerongu pesasamara pangaha mehabare. Dakoe batu ikite kebi ni rolohe makoa sahiding Kristus. Dakoe kakoa ko sahiding Kristus. Arau dakoe ikite ni rolohe. Bawawera kereini mana hutengade ui kite kai darolohangu ruata. Manganau sembau ika kendaga surarungu arengu mawu Yesus Kristus. Karyang kamang kamagengu ruata nendolohi kite. Mangarene duata nendeke ngikite kere taumata gegausang baugu memonara hare tinantu. Hare ku mangpia kata tanggange. Mau ruata tame sasara memile elange. Baugu memonara sutampa sarigoahe.
Duata tawe nendolohu darolohange baugu meteeng karahole dingangu kata turende. Batu kata turende sentinia sesahusuangu kebi tau mata. Lumiaga surarungu pendangu susah, kia rataga pedu ene biasa. Kaiso metatahang sarang pamerong, ene kai bawalaru dariaga suapang darolohangu ruwata. Mai kite mekario maneng. Oruata iamang pungu katengade, tarima kasih baugu katengadu henge tangu, seng ni penogas si kami kebi kere elang darolohangi kau mawu baugu mesahiding kapapiang kau mawu sentinia ilelahe supobawiyahi kami. Milumba koi kami kebi maka koa metia patiku apang ike kapulung kau mawu. Ini tatarima kasih kami surarungu arengu mawung kami Yesus Kristus i kami mekekario maneng. Amin. Sarang ini ingetangu mawu abeki wurei matagia lai memarabuhe sukebi tau mata. Batu dingangu ene manganau sembau seng nengara bahagiang dingangu YKB baugu monarang pelaha baru Injila. Marun semaha. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.